bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Hajar artolai ujuan yalam ya kikin hon lani kireu rambah kinokit kam snong kinokit kam tau jaka kamra trekam jonga baca kamra trekam jong chief minister koblei si hajar lu ba tebor pathau wat lada bisa kawang mau ki ong wat jule MLA anega ong ya pi dei ubreu ubas ngeurit dei MDC bat piwan yalam lem ya ka jing ya ka kia ka jon jong ki nong song snong hat ka benta jong ka malai konsensi baro awe ngai koblei terpang ha ngapor I candidate jongi Dr. Amprin ya la lepai bat ila ai ya ka jingkren ga bapang ga batiang bat ila airu ya ka jingkular akmat jong pigi pai ba baro nai koblei kerpan yung bakit wala de ba jingkren mane we ni ki samla ramba bat kumju ya I ba MH assembly UMLA berim jo kamalai koblei sajarmu ya kinongkit kam jo ka parti haga ka blok malai nadu ka parents body kisah wa ban ong hamne galong kawe pitip ne pitip nadu u arajar khatra ter hadu arajar akulai nila prisam banwara ya karoi kapar hamne hapo maulai konstituensi dia hakata khatu bajibab ka bagiyo ni paiba jong ka maulai konstituensi kalong beneran kebut yoba tebor kata kajia aus arajar artulai election ngan yo tu ya pi hakato kaski tepot ngade mangau basno sitam habanga ken ya ki scheme ya ki project ya ki program juga sarkar nila ai maksimum hamni hapo maulai konstituensi Alai wala kataru agen bangila tau ya kasorka ngan ya tu ya pi kilong keme kilong pa ki kon samla ngimpat gelet ya kamaulai konstituensi ya pi konstituensi ngim gelet akarai doi hakat apa kekompau ni jopi ki eti kamba ki kamsan kiba kasorkar apa kecingalam ke NPP kelale kawai syua ke engineering college kane hande pelawi jobi manu baai ya kane kawai pat mentangis na ya kata VIP road na radio I mentang kadam kaya jajan kabayat na malai bypass dan mi satai sa malai yung kaumsaw bakan boy satis obroy kikam pilayat step Bagaimana scam an mengiladet ya kan ke project kan long ke jengkerku ya kan mawai konstituensi para oi nampa susu manya tu ya pi nilarai na kalian juga sarkar bangin penkendriano ya kata ke sekretariat kabupaten Hantai mentah ngin penkendriano satai sama diang lani satai sama jakan new selong bagi kadero hadin tenilarai ila plan lepa ban penpoi surok na kane kathan mawai mau tawar ban pendi direct satai sakas sekretariat kebeteman ban kemalai jopi ha kane ke Silong City jongi barok kawe pancin dalam dari mengapa bodoh dengan itu depi wat sinaya namu rasu namar boleh namar bunyi bawa tebor beli uren renga orang lebih konong malai di pada behejona kat bapinang yale tentu kecing ubado prestun kanang jur na kata kedau ngakaban orang lebih mentah kadekat tes lebih Nakwa bang yoi baga bahasa sautarik ubnai ubah hendreu obangin yau ya kabut ngitei banyo ya unam tam nam maulai konstituensi
Dia keluar lompat tak menyelek, ia kata. Aku tunjuk kini kikanda, kibernila persang, kibernila serai, mana kini kira orang tak kila keren, kajing salut dan mau bagi, hantai hasil teriak kalalong kapapalat. Mending dia tu ya pilu persen cukup pipi, ngoyoi hak tu ke social media. Anaba ya pak prestun nginle FIR ngin kem yo. Dengar mengkum kata kakak buksir yo. Baar pande yang kumlo lada hidon hakapor. Ngong buat orang lu kami kena besar pak. Abang hidon hakap besar pak. Kata kata kapor sebab picu jawab supaya pak. Di pensamit yung pabli pa uya sapkan hantai hadis laus ketriak dia kan mau nen oh begini tu Aisyah jingit anak bawan nu tau rokrau jo kesan beliau belum bisa dipakai sama dah kita ko isu mentah hangat ini pentren dia kata reservation policy mentah sama dah reservation policy Nangong yapi, wad yalam bakla iyo paiba. Kantam yiki kon samla, dan itu yapi sedai sepudusla cuma kiwan batong, to kersian yangi ngilalek kakamba kakapsan, nanga keli. Mentasis nantam piralong emale, peni kantak kapapitrekam, nang benda kejai benih. Saya kakam kapitila na kabenta kajat penil penise tangsilan kanarai beni ki kita dikamba kita ke parti PPP kalala apa mulai ngarung apang kedonot niyo iya kato kajing tho kabakiran pasong kiong ngingin namlay kebuk Amin geli balai, kiong nama bom dan beriber jadi suruh. Anak om, obokli, kiram basnong, kilas kau suka kementin, kilas boy haka cintun, boy haka kurlat, namar balai. Tak mendeletiat siapa sekretariat. Ubat beli, ubat tebor patau, abu lalong, kajingke, susah penuh puntan, baulek lembor, baulek staf, baulek kunta kumi. Kenapa kamu yang bikin contoh kumi? Bukai tak baik jom mawai konstitusi. Ngobah mentah katinti. Pempaulen ya ke disanya ajopi ya ke parti MPP ai baik Dr. Amrin Lombok ini kejengkut kepada dia mahiro na kalian kesejuk kita beli kinong yalam jok ke parti semai dan kita beli kita on balai bakajia kunta hakikati kesbesi jopi ko MLA Badon Burok Ong kini ki MLA Barok Samud ki jong ke parti BPP jong pej holok pej ko kinong heput jong ke BPP pej abas tiu ke surok kamde ke jiketli jong habang biang ke cekat sumar anak kamde ke kamram jong Ana habab biang kiroi kipar kiskul kicakapule ana kamde ke duty jongi ana kate ke duty ke sarkar hanta kapakala kajing berkat perdai jong kini kibriu namar kemau baha Banlong MLA Forma Bhiwan Syawpaiba Mangina ke parti NBP Habing iwan sige paiba iong Ani pijet pangidlong Ki MLA Kabamot abaong long MLA Ngit kikre Ya ka Roy ya ka Bar Ya ka Kia ka Son Pat ya ka Jing Jong ka Konsensi
เรากำได้มาพี่น้องตั้งเรียเท่าอย่างไรที่โดนกำมันเท่าอย่างไรตั้งมาที่โดนกำรู้ปันวันระอย่างไรร้อยกระปารขับโปลากิจงที่คอนสติทูเอนซีแต่นักkata orang yang pergi koki pada nak sokong jok kemauai konstitusi barok away kau baha mentaka ganti ai kacing kerjaan ke Papua nak mentai Dr. Amrin lendo kabreu kapalapiang nadom syadong bayo panlen hatatai kador barba hatai parlemen Banyasai nak benta jong kacat bener jongi pat nak benta kajela megla jongi barok away padam longro kanun putih yaki projek kita repair yaki skim kita repair kita mangi nak kalian joka state government kita jatai support nak mau kita ponda kino kita dong kita ponda kita betray dia kata pasti kiwan o kiwan nam baka pisa ka sakut ladapi ong kapai tiar bar ya ka wages kapai belah teng sakut lai benai sau benai san benai ni teng na ka sarkar jelang ni kipase kapan nang siu ten rei balik ka sia kumta bagim don ya ki MP laki chong ki ban lek putin aki ministry ki ba pher hante adali nakadau ni dunong nanta susu ya ketulap jom kinong hika school SSA teng life nai sau benai sakut kapisa nama bagindon ya uksiang lani kaksiang kabalong ka MP panlek tudlo lem hantay aga sarkar kami hapo Delhi nakata-kata idon kam kerki menta ka kerki Baik Dr. Amrin lendo inyo kajing job kabaton brom kadang panado ubnay ubahriw inlet mai panbutin jadi project panjagi sim kita per jong kajela begela jong nakwa pan kerpas wis iwe jua bangan jong Dogit nyami nang ni, ini trace hitam, bangi kerpat, yiki long ye kilong pet, yiki lok kijor ke marsan marpa, baginya ai ke cingkersan, kapapura ya i Dr. Amrin lendok, pitip kelem saudong ya yai, kawai kabanga itena menta ka election MP kolong. Bagi long keme, kiket hai, kia di sakmat, kia wakil lagi kren di kuru. Kata kada bersok mentin, yang aku mengelam juga parti, yang chief minister, yang masuk bah, langsung menilai kelen saudong, ki long keme, kia di renti. Kane kadai, kacing kermen, nak kapentakan di election MP. Kan mau bah, bon kini kiwe seperti kita kenong rim joki, kamdon AAWM, kisah keren lah. Ane mangide na om ya balai ko aban pa ada kalong kebe menta ka ketingi om abangi ya kacat benreu kamu panom gi tang para rangba kalade kapor kagin pan penpau ya kilok kebe kibadat ka sap kapong naga jomi naga pri hilau pres jomi kali Lada katura konversi kalabat penmi ia ka akat ha balai mami nanti dijelok Ide bat penmi ko kisama kilokpa kau bahase na khotlam ya pi benda gesi ko kinogelam jo ka pipi kau bahase wan banya trelang no benda gesi Linten adau kon kacat benleu Baik Dr. Amrin lendok ko melaong kinong keren menna impen dan keren ya karyam ya kabet ya karukom long karukoman jong kacat penreu bakentang
jong kejelam itulah jong ini. Sai sistem akan dengan porsa pangan jong. Tongin longruk kibreu ki bercai-cai. Kibreu ke katip breu ki tiplei. Kan mau halai jong rempeyi. Ban pendem dia lagi. Hake jing duai. Kenang ba ublei ucubab. Haka sautrik ubnai ubat riu. Bat khat kendai terek jong deunai. Tongin ya bi paita. Nginem berkelalati. Ngin ai ya kecing kerjaan. Hai Dr. Amprin Lengdok. Ampun ya. Soal